В социальных сетях появилась информация о том, что Центр духовного управления республики хотят ликвидировать. Начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Али Котиков опроверг эту информацию и дал полное разъяснение по данному факту. Hani yani busul ne ha ve mek bağır boş busul ne ha dınç duzdan dolcu hamın dogduz muftiyat ya. Sıdaç ki diyen ben kertilat boş hakimici kasta sun seyni bağır ya sun çok harsak edici hem de az ve mogumoguz dal muğla diye hani o mek kut dolcu hem de da olur. Sigden sada diye hani sarj beş bil hanga satsı diye hatırıcı tasmottigici çanta hej boş ne. Sigden sana gelsin kaldı hem de şey kaldı sarda doğadı da muğla. Azda dağıl Saudi hani ve mehke ve kasta diyor ve meh bağış boş busudna ha tahliyene yoluş berketi yolucu işte diyor daha koyu motik fut yolucu bol bir istavla hacdı fayda muğla.